name is better than riches. Besides, Oyobia, the youth is looking up to. Na utumi ye bibi se na mi busa me won say ye den na bibi se kra no enye obi a wo rank na say obi a odi mu bi na waka say bi a wukunu no while looking it down kaka where dey Mallam na hu say no kra emu ensemu be wom say Mallam nipa na obi a odi bia ti say treasure moa I say treasure moa won Mallam o twempena na no kra bibi wom also be otimika say oh meto credit amount na say on found say you kunu kra beti ana say even Ghana kra on bu Ghana for so be I will look up to you I will post to aban mu say na bibi say akoso na won fere hu see won na che say as on ni die enti na e bia nya na or under spell be because say on ni kuntem bibi ankoso dia na or under spell bondage be like e bia bibi akoso ai man yi sankonya we ya onhu problem bia won ho say enye for me mamo akwaba shunko eba too much GH fidei so munia ba musum for na ama owusu a enina dane dano the trendy ewo omega ne mu ena mede esumo ewo ye fidei so na ye ko ensem no emu no ye leaked video bi abeto abonten so na video ne mu no NDC for emma 24 our ye treasurer for National Democratic Party Northern Region sector no Hajia Shamima ono ena tese video ni mu owo mu bi ena biem so nyono nko a one popular Facebook Mallam ani din ede na atia salifu a tese shrine a oye esu ejuma kejebi shrine ena wo mu na video no yesu se ekru a din ede Dubai ena wo mu twa sa video no ewo na the ama video no trend aye ensem pii ene se Hajia Shamima no Ghana for yenim se oyo ware fa te se oni ne kunu ewo Ghana ha se na se ne ba ya wotimi gya ne kunu ho ene Mallam Naa tia salifu yi kopie mu Dubai te se enta omontare nhemu de wi omo abembe omo ho emba so omo da ene te se mfoni omo twade a chairman sa akoye nsem pini de ebusafo adintremu ba enu nti jebre metwa mu de abasisi. Hello. Mangbene. Ayana mashallah mangbene. For me sign so Emma mo akwaba biem nyame ensure mo se munya otwen honhom de etwen yen Mexico me ma akwaba shonko mini aba meje oso bibi aboko nyame adon hey Messi baby I am penny for the akowie ni o treasurer oba pa a onu nikunu na oni obema fufu etu kwan na ehun foni ne tese videos abeto abonten ojo ehun sen nana ebisiafo me chi obi bia a ohwe yen sabre nyame enkoso nhyiram wo mumra munya hwe yen mini aba meje won sen na mini aba se wunim se enye se oba awaware ufa uku na echi na to the extent say obi a wo post wa ban mu treasure executive treasure ko for di omani tool so won ewa ban mu ena eyese wugu hu eni masese we enim guase kese pa enim guase ena eyese nyowe bi se esi a enye se ne kan yede ba se ne ebeye suade ama youth na yen ayeba enti na ya time say good say ebe papa mu as a pense mu ma yenya ntiase bi wo mu enukresa na wutie uhwe video ni wutie nsem omuka uma yenti obia like omukasa no omuka no o de ba yen kasa no mu a yenti obia ase de form ho de ekoso omuntem de omuntem ase form ho oh ba serious yenti o ese wutie obia good name is better than riches besides
Oyopia the youth is looking up to. Na utumi ye bibi se na mi busa me won se ye den na bibi se kra no enye obi owo wo rank na se obi a odi mu bi na waka se bi a ukunu no while looking it down kaka where the Mallam na hu se no kra emu ensemu be wom se Mallam nipa na obi a odi bia ti se treasure moa I say treasure moa won Mallam o twempena na no kra bibi wom Ese Mallam so a fine man. Na bodunia ni boot me say bibia da so one. The house say obia like one say position or one or be very busy woman. On your obia like you can come along so easily. Ube shiana na say so what ma so to do no or a hustling person or namu ube shiana but this person ne car mu ejumemu very occupied woman to the extent that how come no ne Mallam ni kwenya like contacts me tia say me dwunwa kom na me say ana for charm bi na anya ni so adwuma for girls we dey nya for girl we for wanyinti for women na ye nya no because once any position or one obi wa do sa gina bia no person maintaining maintenance no either say obe use like ube ma won kwan na onyame abo ana say ube ye ne ube ye bia to maintain ana say to be in power. Enti me there me free say me dwen one say Mallam okay bia na okose okoye ne nyoma bi won e de abebo ne position ne ho ban e na bia Mallam no ama no yi bi say condition bi say na ye ntwempe na ansa na bemu ana say charm bi na ye ni su adwuma ana betumi aba me madwen wan sa na say bia ne wona mu bi na eye ne do pensi se mu on se dwane ba ko de wudia na efron wa aya na wo pe appetite me dwane foforo nti jama bia wo kon ye na appetite na sesa ene ne ama akobasa se ne akoba bia me hu ni se enye ade eye fe on say nidin di Hajia Shamima nti definitely a Muslim artist Muslim first wo omoje eye Mallam fo dwumadi omodwumadi edinti wo kan say me no be ya drink akaba ye bibi wa say news esa ebe tre say na down phone na onya pictures no videos no be no or like or threaten say obeliki amate say asemedi eche say obekro beto credit amana mana liki utumu say ade na oye ne ni je ho de na be ma oba warefa wo ne obema foforo twempna na te say ne tube de no ka say onu kra be sponsor say ne tunde very bad very bad so oba warefo obeye sana we ni asa jeun say like fere ho say ebibi sa esi that means oni ni kun ni ntemo no bia nyoma nkoso yie bia bibi koso but just that on coming out here Emma MPA ye enti unhu ni bia oni ni relationship mu no because obi otimi ka say oh meto credit amount na che say on fa won say ni kunu kra beti ana say even Ghana kra ombu Ghana for so bia we look up to you our post wa ban mu say na bibi say akoso na won fere hu si won na che say as oni ni die enti na bia nya na or under spell be because say oni ni kuntem bibi ankoso dia na or under spell bondage be like bibi akoso man yi sankonya we ya onhu problem bia won ho say enye Ghana ha ye show bebrebu won say ulusu dignity so a uye bibi na udin say be din say obu a wo won nkrofo be pretending to you instead of maybe on be real one more every opportunity and a point be to stand on it say they shouldn't trust you. That treasure moana wo champion na Dubai shenye sika ibia no this sponsor Mallam yimu wo Dubai o di jineni Edin o di jineni wo Dubai wa fa no won setenten ne sexy part ruka no kumi Edin ento ma bi ni aka be den oba I say am fa ni hu yeah you bibi wa say
who ni say akono boni a Kenya ne mu wo ye ntema mate say obi ye bi krampo na nya akono no nti a ye te change kan akono we dia ye boni akono tantan papa akono enye cham bi pa na Mallam Naa ya no na ya akono dia so dey tin hot so na ya akono dia na akono we dia ndimu na wo ni be manager fine ebia me ni mikru ni wo biem okay wo ni wo bu hu wo ni wo ni wo biem wo divorce we are a known person enti mo divorce we na ko twa wo mpena for obi ya private affair but to the extent say Ghana how munim say wa ware pa na beto dwa say wa ye say de na Ghana for de mo be kan chire mu obi a be chire na dwe una wa bọ kwan we say obi amfa na dwe chire mbra wa bra enti say ade obi a be kan ne ope enim guase de Ghana ha de obeji bidie obeji bi enti so si lady ni leaky na enfa ne ho e be fa ne ho obe bo ni se mama Ghana obo di se mama oh etu where ade we abeto abonte ne pictures any video kan wa abeto abonte ne betima say the image ewo ni image ni dey say we me mama no simple image no na dwumadie no so ye wo NDC betima enu dey onni enu edwuma side ni dey onni ni mpeni omo enu dey omo sem okay it doesn't affect them in any way but image ni dey we painting in hu awie obi abenwu ni say irresponsible woman because any responsible woman will not act this way putting the whole into this kind of acts into irresponsible that image no dey man who say nyam na me kon actions speak louder than words him say ye nyanu Muslim for there ban dressing dey anka fruity besi from kazum no ma dressing oh me nia by them na mama penu Hajia Shamima pa ne sexy night wear oh edem we dey yenye realistic edem die oba why sexy you agree with me yeah edem awu die or say edem romantic mood elu dey say wa wu ni mu say ntimi nya your sa oh say ntimi nya your sa but pictures have been munti elu na make us say ntimi nya your because edem no mo for omu die odo so dey won say when in who mood move for that you can do anything crazy like in terms of maybe only wuku no and I say okay. You can do anything crazy so she was feeling free at that moment ntimi nko share omo normal way no yes enti anu dey normal say nyame ampatama we nso abeda abonten hey oba besi asome de emodro mini aba ya yekesuan ade yekesuan ade no krem yekesuan ade ba nipa mpe no kre enti eba ni say na wo ka aya ebe ye obi adwen say uni mre but ye ka no nso be fa bibi wo say ni ye bi wo wa emboa wo ese wo image a wontimi say ni asem to for ma wontimi mfa no sana image so polish na ebe ye din say obetimi asisa what people think about it from final words to Johnny and Frank Monesi obi bia o hwe me final word ni say se wo ware a en se hu hia se obetwetwe mpena tanta egu wa ware hu fin wo ye oba di wuni den e wo Mallam yi enu nti utimi ja wukunu wo utesi ya hu ende utimi ja wukunu wo ekogu hu ani mase si ya hwe o pictures audio ni video aba out trending Ghana ha se hu fin oba di wuni na fa wukunu echa ye nomie enfa de papa ambefie de nomie ene ejimbone ene bafie ebusiafo Hajia Shamima ena wo ye sexy wo hodom no nti na mo hu mfoni ne ani video no so ensa ato ne dofo eso adwenche bia wo fa yenkomodie ene tese ensema beto dwane bia obetimi edi ato tuma gh comment section honom na ebiem so bomodian and following ewo your IG page at @tumagh_ for more updates on news so be to say na ebiem so no bomodian subscribe me din edi na ama owusu a me ni Mexical ene ne de yesinkonya etwe nkomoda sene ebesen edi nhyimu bi